Naon? Ngamun bae. Oh ya engker. Harasem ya? Tuh harasem. Aing Harasem. buka. Hiji tah. Coba yo. Iya, edek sih. Edek ujur kan desa kuasi ya. Nah, Ududa. tenang bae jeung aing mah. Ujur. Tah, Anjing. ya korek ya. Nah, korek. Yo udud. Nah, aku udah bae jajan minum. Beli yo. Patungan. Patungan ah. Oh, patungan. Ya buat seberapa? Tah aing buka 10. Sarua aing ge. Buka sepaha. Buka ieu. Duh aing mah kere yakin. Dak edek. Anjing. Sieun yakin. Dih, Bos ah. Duit. Berasa gak nih, asli kabeh. Itu meuli. Kabeh asli. Heeh. Beli naon ieu? Barang teuing. Bang teuing. Bisa ka teu meuli. Ulah meuli jajan ya. Nah, Aing balik bae, duitna cang aing. Ih, sama. Ah. Tungguin ya. ngeleled. Iya. Ke rumah deh. Ya, dewa dari Aing gelut tuh, aing capek yakin. Oranas. ulah itu ngarit ngarit gitu. kebeng ngarit kali. Halo. Terus yang balik deh. Ngarit moduna. Itu lah itu. Mal pedembe gitu. Heeh. Dah, begadut andang kebal. Kada siap kada. Non bang. Begadut. Buka duit ieu. Begadut aing. Ayo udah saeutik. Yan kada duit. Begat. Embung. Biasa aja kan kain. Embung. Begat siap kada. Buka ieu tuh buka duit ieu. Begadut ni tinde. Wah. Tinde ngaho aing. Wah. Ya Allah, bang. Wah. Ayo ulah. Ya ngena ya. Ngena. Eta main duit uang ieu. Duit aing ieu. Ah, ya. Duitnya seberapa jenuh ka sateng geus ya begadut tinde ya. Ulah. Jangan aing ya. Si Aldi batur aing yakin di kumaha itu ke preman. Tolongan apa ya? Hei, jeng. Woi, jeng. Balikeun kita Ngas. balikeun Kita ingat. balikeun. Yo. Balikeun. Ya, baiklah ya. Balikeun. Gudang. Gudang yuk. Ma. Ini palak. Palak nulisnya ya. 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 Ditolongan malah nyakitunya. Geus lah kumaha ieu. Ini jajan. Jadi yang tadi palak. Palak. Preman. Untung dibantuan Gus Fikri. Pikir. Heeh. Oh, udah. Heeh. Percaya. Angge saya teu percaya mah. Dewek mah. Mai di tendang sukuna. Kumaha ada sih aku tah. Itu Nyerinya. untung kita. Ah ya. Ini nyerinya di tendang putung. Kita masih waktu. Masih utuh tah. Aing.
Balik bae na. Ano mo na? Bae. Can Wala wada. kita tadi di isuk kan mada. Apaan? Ya, bawa ya. Nek temen Sep. Udah. Buat orang waduk nang kitu. Aing labuh tuh di tulungan. Duh heula. Berat. Capek. Duh. Aduh. Sedang yakin dah jalan jukut. Jalan solo, jangan udah cai bisa dah. Jangan lah semangat. Tugal si Asep, si gening. Kumanya si Asep. Boroana. Gila di dia. Kumaha Sep? Minta sama iya aing mah lain. Eta mah lain urusan sia. Batur aing mah teu ngurus. Ieu aing ieu. Batur. Waduk kan. Emang kumaha sih Sep? Babaturan Sep. Aing labuh teu ditolongan, malahan kabur. Malah ledek ongkong. Ya aing benam balik benam. Antarkeun. Sekalian aing nendena tetah dulu. Entah susah Nah, guys. balik ini sorangan. Enggar batur. Tolongan. Nganyewut. Udah amat guys aja. Balik be aing mah. Karena peskem yo. Yo. Iya, yuk. Panas. Panas. Ayo udah tuh. Itu gue iya. Oh, Kak. Aing tadi tinggal yang udah kena imah. Oh, ini cuma iya. Duh, ini mah. Bodoh tuh. Buah-buah itu bukan duit iya. Lah, jam. Bokeh ah. Oke. Kalau masih dia, jangan cakap dia. Nah, sia, aing labuh tuh tolongan. Batur nang itu. Kita naon. Sia, aing labuh nyuk srok. Tapi patah udah sombong. Sombong sih tadi. Sombong naon. Balik kayu. Oh yo ah. Yang itu ya ah. Batur. Yo kuang yo. Sep. Naon ya? Kumaha Sep? Wah, cuma balik. Kan buat bersialin Sep. Ini tadi aku isi. Kumaha sih? Balik.
Ayo Sep, balik deh Sep. Baik, kre. Mah, Sep. Non Sep ngegerodi Sep. Tahu, kamu baturan sorangan baik. Cuma sih babaturan akaran di Baturannya. Oh, wah, diam tadi. kan depan biasa nama barengan gini Sep. Aing ngarinya lagi Sep. Itu aja nama. Masalah iya. Yang labu, kerituk, tolongan. Ditolongan. Oh, aing labu tuh tolongan dia. Man, beledek. Batur dan itu temennya ya nama. Habis tam Sep, balik jeung aing benam. Balik. Heeh nam. Nam. Apa ikan imasnya Sep? Tapi main nggak ada nam. Nam. Ini sewot yang itu. Iya. Tahu kemana? Sewot itu tadi si Asep sombong budaknya. Oh, tak eta. Heeh. Seru aing gitu. Isi Aldi yakin Sep. Gitu. Oh, Sep kumai Sep. Baik. Wah, Saya ngomong nama kain duaan ulah masalah titik kri. oh. Pengkhianat kau. Ucek. Kade heula. Kade heula sak kade. Kade heula. Nengekeun aing nya. Kita sama di mata Tuhan. Derajat kita yang hanya membedakan. Kamu orang kaya, aku orang miskin, tapi kita sama di mata Allah. Ingat itu. Jangan memandang hartanya saja. Kalian mengerti? Baikanlah. Baikan, salaman. Kita itu sama-sama teman. APG kayak mau bareng si Asep. Ya guys. Oh, baik lah APG kayak mau bareng. Ayo. Kakurnya nyarinya. Oh. Rek balik Sep. Balik. Nah, Daripada ke itu mah mending ngalir Sep. nah, Oh, 6. Orang-orang menang.